hayo asingasiphathi kahle thina abalandeli bakho. Yini indaba ukuthi mawuhlaziya yini ungamveli umyeke phansi uhlaziyele labanye amaskandi bonke labanye ukhuba nje uvela uphume kuye umyeke nje uchemile futhi kuyanyanyisa umyeke nje awuthi uvela uyihlaziyele labo abanye amaskandi naye umthandeli lokuwo osenhlizweni yakho vele uyihlaziyele umyeke nje ukhuba phansi ngoba thina singabalandeli bakhe asithande hayi masikane yehlisa umoya futhi asimina into kumele cabanga ukuthi lo mfo ayazi uzothula nje usilalele mfo ukukhuluma thina into enye umthando ukuthi ukhuzana akekho ku level yakho kahle lokho kusamele ukuthatha ukufaka emqondweni futhi alokhu usayifica impilo yakho yonke le level akuyo phuma kuye yathi bafo wamtshela aphume nje Khuzani aphume kuye like impilo yakho yonke ngeke usafika ku level kaKhuzani usuhlulekile uchemile kanyanyisa ngoba vele ukusasa laziwa kodwa nje lelo sesiyakutshela nje usafika ku level kaKhuzani so ngeke ube nakho ungaqala uphendule linda awunawo into ukhuluma ngompumelelo ukhuluma ngomculo noma ukhuluma lalela asikhulumanga ngomculo la sithina sitshela wena wena utshela mina wena ngoba ngiyakutshela utshelwa yimi-ke manje utshelwa yimi Khuzani sithi wena oyeka ukuhamba wena ngempumelelo awufa wena awu mina ubona lokho khona mina la Bonela mfowethu. Ngicela wehlisa umoya, ngicela wehlisa umoya. Yabona isiqiniseko. Yabona isiqiniseko uyiqhuba lena muntu. Yabona nasiqiniseko. Manini kancane wafuthi kancane. Yabona isiqiniseko mfowethu. Wena isiqiniseko uyiqhuba le language yakho futhi again. Because sizama ukulungisa leyo nkulumo leyo ukuthi awukwazi ukubiza abantu ngamagama. Ngeke phela ukhuluma okuthandwa ingquza yakho mawuthi mawukhuluma nami mase mina yona ke namhlanje ngoba ngisho ngithi amthethe isiqiniseko mfethu ama-Blue Nation abuyele endaweni yakhe awumkhulule le amfowahamba mfethu umkhulula akasale la ezwe namhlanje no ukusala kahamba mfethu ngoba manje wenza into engafanele ukuthi ayenze la uthukana nabantu bakulo live and uvakashile la yabona yazotshela abantu bafuna inquzo yini abantu mina ngamthuki Sibonelo awunike nangithanda ekova khulume la nawe Dlamini nawe Dlamini naye phela abantu masilokuthi wow ungasezwakali abekhuluma wedwa amdedela omunye aqede phinde ukhuluma omunye ngesiqiniseko ukuba bekubeka nawe ube ukubeka hayi ukuthi sikhuluma kanye kanye lingakhulumi lele lasta ngangakavuka ukuthi ngesizwe ngalo ilasta kumele vume ukukhuluma ngesizwe yabona manje usenza abantu abangahlelekile njalo usenza lalela man yabona into yenza wathela kwaguqa siyazi usenza abantu abangahlelekile ngithi mina as much as ungafuna ukukhuluma noma as much as ungafuna ukuthi uzwe ngaye kodwa mnikeze ithuba kubeka nawe bese uyabeka hayi ukuthi bese siku so live lipi lethu bangakaza lithola ngoba kavume ekuqala ukuthi amuhla ngesizwe ngaye Gatsheni ngiyakuzwa yabona Gatsheni mina ngiyakuzwa yabona zamana manje ngizama ukuzwa sibonele ukuthi yehlisa umoya mina sibonele ungezwa ngami angeke khohlwa uthi angikuprove ukuthi ngezwa ngoba kwenze njalo vula imic lapho Ukhuzwayo mina ngakutshengisa ukuthi ungezwa ngamanje khohlwa wemele awufonela Ukhuzwayo lapho awufonela Ukhuzwayo lapha athende live
God usafuna ukuthi amenze moderators block kodwa ke la sokutshela ukuthi ngakukhipha amasiqiniseko ngeke amkhiphe ngizombuyisa mina yobot masana ukuyenza lento eniyenzayo madoda sibonele masana ukuyenza lento eniyenzayo ningafuni manini bafuthi manini yabona la ku TikTok ngingasana ukuyenza lento eniyenzayo madoda impilo aniyazi ukuthi niphathile ayinazi futhi aniyazi ukuthi yondibanisa kuphi iyekeni lento eniyenzayo ngiyanicela iyekeni lento eniyenzayo ngoba anazi ukuthi impilo yondibanisa kuphi ningaxabani ngabanye abantu ngoba mhlabazwana ngeniphinde nizwane nini iyekeni lento eniyenzayo ngelinye ilanga yondalela inkingi manje yazi ngelinye ilanga impilo isiqiniseko iyokwenza isiqiniseko ngelinye ilanga kube khona into oyifunayo ongayithola ukuthi undlule through sibonelo nawe sibonelo kunento oyothi uma uyifuna ngelinye ilanga ngoba impilo lalela phela lalela mina ngilento yini ukuthi nixabane la angiyifuni angiyiphasisi angeke futhi ngize ngiyiphase nangelodwa ilanga ukuthi ubani wabhlokwa ubani kuphi ngaliphi ilanga kwakwenze njani kodwa bafowethu sizama ukuthi silimite okanye sigwemele izidumbu zala TikTok ngoba kubuhlungu okwenzakalayo yona mangibona nenza kanje nizophela ufuna ungathi manenza kanje nizophela mina hayi wegatsheni ngiyakuzwa mfowethu yabo nami ngizama ukukhuza udlame yabo njengoba ngikhuza udlame ngizama ukukhuza noSibonelo ukuthi uSibonelo ulindaba yokuthi usiqiniseko akakwazi ukuthi mangaba abantu bekhuluma naye abathu yabo so uSibonelo into azama ukuyenza uzama ukuthi usiqiniseka kangathi mayikhuluma nabantu afuna ukuthi bezwe naye yes unelungelo lokuthi akhulume naye sonke sinelungelo ukuthi sikhulume kodwa akangathi mabe kunenkulumo engahlali kahle kuye afuna ukuthuka abantu kodwa mfokazameni wena nkabi yami wena nje unempi yakho nje unayo ngesiqiniseko akunankinga nayo mfowethu angikwazi ukwazi mina yabona njengoba ngitshelile mankalo ukuba ngathi mina yeke ngipha ngimbuyisa noma uyabona ukuthi ungafuna musana ukukhuluma kanye bafowethu musana ukukhuluma kanye ngiyabona engikushoyo mfokadlamini ngikhuluma nomfokadlamini njengamanje engikushoyo khona into engizokutshela yona ungezwa ngalo mphola akusiyo live wakho uhleze sithuka ngayo ayikho into elimzelayo akusho ukuthi ngizwa ngayo mfowethu uma yenye uyanya ngifuna luvo lwakhe ngoba ufuna umuzwa ukuthi uthini yabo hayi ukuthi ngoba ngiyabona kodwa ufuna umuzwa ukuthi